U Krajini je peti korpus odolijevao na 3 fronta. Protiv Karadžićevih Srba, protiv Martićevih Srba i protiv izdajnika Fikreta Abdića. Sve ih je nadvladala sila bosanska, taj jedinstven spoj bošnjačke duševnosti, krajiške srčanosti, vojničkog drugarstva i komandantskog dara. Peti korpus je sadejstvovao vojsci Republike Hrvatske u dejstvima na pravcu Plitvice, Titova Korenica i dalje prema Udbini. Zatim je sadejstvovao vojsci Republike Hrvatske na sjeveroistočnom dijelu, odnosno presjekao je put Glina, Dvor u reonu Rujevca. Očistio je prostor koji su držale paravojne formacije Fikreta Abdića i protjerao ih sa cjelokupnog prostora Bihaćke krajine. Ukupni rezultati koje je postigao peti korpus su impresivni. Oslobođen je prostor od oko 300 km². Peti korpus je izašao negdje na oko 160 km državne granice prema Republici Hrvatskoj. Veliki gubici koji su nanešeni agresorima, velika količina zaplijenjenih materijalno-tehničkih i drugih sredstava. Ovim dejstvima peti korpus je skratio liniju fronta, odnosno liniju borbenog dodira na samo 1/3 od prethodne. Na taj način stvorio je realne uslove za grupisanje snaga i za dalja dejstva. Gospodine predsjedniče, počasna jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine postaje na vaš čast. Raportira major Jasmin Šajić. Dragi vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Mi smo sila nebeska. Ja u ime vas sviju, jer mi često kažemo da smo svi peti korpus, želim da kažem da smo rat počeli sa jednim minobacačom 120 mm, sa 4,82, sa 2,84, a pušaka malo. I nismo mogli ništa. Sad imamo velike topove, tenkove, haubice, rakete. Sad nam neće moći ništa, nikad. Pitao me sinoć neki novinar iz Hrvatske, hoćemo li mi pokušati osloboditi Krupu i dokle mislimo ići. Ja sam rekao da nećemo pokušati, nego da ćemo mi osloboditi Krupu i ićemo do Drine. Naša slobodna teritorija je veća nego jedan dan ranije. Mi smo bili tačno 1201 dan u okruženju i radi porođenja Leningrad je bio 900 dana, ali imao je Ladoško jezero, a eto mi smo izdržali sve ovo i potvrdili smo da narod koji je riješen da opstane i ima cilj borbe može da izdrži. Draga moja braćo i sestre, dragi prijatelji, ovo je za mene veliki dan. Ovo je jedan od sretnih dana u mom životu. Mogu bi slobodno da kažem da sam u zadnje 3 godine živio za taj dan, da dođem u Krajinu, da vas vidim, da vas izbliza pogledam, vas koji ste uspjeli da ovo sve izdržite. I na drugim mjestima nije bilo lako, ali vi ste imali 3 neprijatelje. Vi ste bili opkoljeni čitavo vrijeme. Mislim da mi je u ovom trenutku svaki Bošnjak zavidan što nije ovdje sa mnom. I tražit ćemo načina da se što prije spojimo, da ne budete ostrvo. Jedno ostrvo koje je u jednom trenutku zapljuskivano sa svih strana, baš dušmanima. Ja sam uvjeren da ćemo mi naći, zahvaljujući hrabrosti ljudi, naših ljudi, zahvaljujući žrtvama, divnim žrtvama ljudi kao što je Rahmetli Izetova bila. Ja žurim da posjetim njegov mezar i da učeći Fatihu, proučim istovremeno Fatihu hiljadama onih ljudi koji su pali u ovom teškom jurišu ka slobodi. Sa ovim što je uradio peti korpus dao je inicijalnu kapislu za dalji nastavak oslobodilačke borbe. Srbijansko-crnogorski agresor je želio u tom momentu
da nas zaustavi. I uz pomoć međunarodne zajednice iscenirao je sve ono što se događalo u Srebrenici i Žepa. Srebrenica i Žepa nisu bojnički porazi armije Republike Bosne i Hercegovine. To je moralni poraz međunarodne zajednice koja je izručila naše slobodne teritorije, izručila takozvane zaštićene, a pogotovo demilitarizovane zone, da bi preduprijedila akcije armije Republike Bosne i Hercegovine. Na neki način željela je da izruči i ovu regiju. Ja sam bio siguran da se to ovdje ne može desiti. Siguran sam iz mnogo razloga, a osnovni razlog je što sam poznavao stanje na ovoj teritoriji.